go ikito se president ko district na Kalu. E se fundraising lo a geona lo state district ke district. So ne slip to shonge siak na raken shong ake wa ke ro papangana e jori ke tongako anyu ne be e dol na pak nyene adum no ni timokena. Aso ko te ba ke takina akisoma na rike fiscal ka president bare ikamuta kron ka shoma na kron ka lupo. Ichela ta luka lupo. Jas tunge kere to koti, jas lekere namka radisi, jas lekere namka atukona ka ichu. Alom shonga chama na rebe shi shonga soma no kapike team gepe. Anyu nebe ichela ta luka lupo. Ekidiokori sportes. Iya ruto kanuka lupo. Idaune to anu. Mesi lole meeting akune pole jari ne. Nenu gonye naki areti. Ikamuti akronuka tacho akutuka kanga ngine kai kotonga kitoko ngoro sina meja atakerna teso ebe e program lo erailo ka date iseto za dum na kutukumun nimbara atukot eje moro morde toma eji toma ne tupita anyu nebe e program lo isa akito dolikini opone kala ka joka mamge bunake sei kuru ko bale poloko ngat tutubolo ka polon ebe ngine kale isa dumuna kutukaka ni sishita gisoma sako tonga osiko jasika titing kinyagisa gipupu akronu ko nuko kinga ngono bo bengo kingala ngala yo salo ben bara rapa kana kasome campaign be kona de president atuboro ngun kere so kana ngada kana wai mam sheta nguna gisoma kotonga osiki temoni kinosi wa nyote be dol na dakutukunu adumno ni itemokena anyini bi ibunero na kitosoma kutukunu kan ga ya to na meda kan ga adawni chen ibakoro le jaso no reria kadiska ngune sakotonga alimoko no sebe itemokena nyin twan wa nyi koteso kerebe agewa duka ereketeso ngine teso gitemoka kokor ibudo sionga ke lepe ana kin songa kokoro ngine kan ga duka ereketeso ayala mangono emuria kolia.